دیوار و کوچهین انقره پایتخت ترکیه به هنر گرافیتی تی خملاندن. د چارچوبه فستیوال هنر لسر دیواران به دهان هنرمندین دوار هنر گرافیتی دا خود ازمونن دیوارین انقره به نگارین وی باجارین و کپسیکا انقریم به زنا تیفتیک پیکرین هیاما هیتیتیان کلاها انقری و به چندین نگارین کو تنی لوی باجاری هنم به شیواز خو خملاندن. فستیوال کو به پیشنگی شهرداری بازار مزنی انقری او به سروکاتی فاکولته هنرین بدو دیزاین او آواهی سازی زانکویا بیلکنتی و دین لدرخستندم او دیوارین انقری دنو هفته که دهاتن خملاندن. اکین کلچ ماموسته فاکولته هنرین بدو و دیزاینیم کو او 10 سال زیده تره به هنر گرافیتی را علاقدار دبیجم او هنر شیوازک جدای خو نشانداین و ناساندنیم. او وانج خواستیه به وی هنری دیوارین انقریین گور به نگارین و باجاری بنقشینن. Sanatçıların ya da kişilerin ifade yeri bulmaları. Hünermend û kesên ku di nava civatê de zêde nikarin xwe bidin îfade kirin, bi hunera grafîtiyê li ser dîvaran çi dixwazin bibêjin, bi şêwaza xwe ya li ser dîvaran dinexşînin. Grafîtî hunera xwe îfade kirin û nasînê ye. Me jî bi vê hunerê xast, nîgarên tenê li Enqerê hene li ser dîvaran binexşînin, da ku vî bajarî bi vê hunerê jî bidin nasîn. Enqereyên ku bajarê xwe her wek bajareke gewr bi nav dikin jî, dilxweş in ku bi hunera grafîtiyê de her divar otaqeke Enqerê bi rengên ciyawaz bê xemilandin. Buraya her yerden insanlar geliyor. Li her dere velatı berxwe didin Ankara û xemilandina diwaran de bala herkesî bikêşe. Festivalekî xweş e û em jî bi veyekî dilxweşin ku de hemû divaran Ankara bin xemilandin. İçimizde hep bir karamsarlık oldu. Dema ku me berê xwe dida dîwarên Enqerê, reşbîniyek li ser me çêdibû. Lê belê niha bi vê festîvalê dilê me xweş û geş bû. Min jî her ji Enqerê re digot ku bajarekî gewr e ji ber betonê. Lê êdî em ê ji vê rengî me tengezar dike rizgar bin. Her wiha ev festîvala ku de tewahiya salê berdewam bikede, mamoste û xwendekarên fakülteya hunerên bedew bi keda destê xwe û bi şêwazeke ciyawaz logoya Kurdistan 24 jî li ser dîwarên paytexta Tirkiye Enqerê neqşandin. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Enqere.